Ne ugli ne koh awelong. Kedeh ne putra nu salang haji. Menyunaminat masyarakat nyenlong. Ba ujung pantun mesti tak janji. Waleng. Waleng. Nalung Yang Mulia. Punah Yang Mulia. Waleng. Tanyo kapadu malam dek kompanya kena dek kompanya kedeh mendung waleng. Jadi badan lung lesu lung lai luyu letih lemah mendum nyo kam sapat badan. Siap Yang Mulia. Nurut jak waleng. Siap Yang Mulia. Lung leke maah. Jet. Uyup waleng, uyup. Kaji waleng. Water hut jaron santang hut nuga water hut. Nyamban tiga ban jepit. Waleng. Pegah bawanya mendum, peik barang-barang la motor mendum, itinyo lagi biasa, aktivitas kita lagi set. Kompanya sepuknya. Siap Yang Mulia. Jadi long pilungan tau baja-baja, iropi nisuk baja-baja pusakanya. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history. Yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey. Nyo sam ni god. Mujur jaya apa ni apa yang jelek-jelek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Punah perle Chandra. Amanah Cik Nasrul, giu cok dah 5,000 nu. Kacamata 200 lusin. Miona aja mu 200 nu. Yang merek-merek god. Hai ke pu kejai tat. Ho nu ba. Oh nanda pura nu Cik Nasrul nu jalek. Nyo kena bagi ke masyarakat kampung. Oh, kena calek. Memang cocok gonyan kena calek. Memang gonyan langganan ino. Sabi ino cok barang. Jut, jino lom pekak bun. Ki, banyak lek. Nyompak bun, kakalan, nubi nam tulis abunyo, kaintat, urmoh Cik Nasrul. Cik bang, jenis raju lo yang dat. Kak beres memenan. Masalah dana, gepu beres gerok le Cik Nasrul. Jut beres. Haji memenan bang, lu balik aju. Okey, terima kasih lah. Jet. Waleng. Nalung Yang Mulia. Uronyo tanyo tak kompanya di tempatnya. God Yang Mulia. Petren ubena perkakas alat-alat petren mandum supaya dapat sahurung untuk tak kompanya. God Yang Mulia. Putra yang mesti ku pegah pak uring uranyo. Tapi walaupun berangkakri, walaupun berangkapan, yang long tetap menang. Nan macam ni. Menangnya memang kat diambang pintu. Saudara-saudara sekalian, yang kanan kumpul ubina masa pada urau berbahagianya. Lun tuan nak bicara kepada segenap lapisan masyarakat yang di kotanya, yang mana ulun tuan kalinya lung ke caleg. Jadi nepilih lung kalinya lung ke caleg untuk lung denak berbahagia ubina masyarakat si putih tuha muda ciap muruhnya sama rata.
Jadi manumandumnya lu nak jok sabuh berkah dari ulun tuan. Maka baik dua-dua ubina masyarakat nepilih ulun tuan. Dan ingat, apabila ente ulun tuan terpilih menjadi caleg, apabila ente ulun tuan terpilih menjadi pemimpin di Aceh, ubina drone mandum urang ja ublang hana sibuk nilai lung kerja bagi drone petani-petani yang ja ublang. Long mandum long sumbangan kepada drone. Yang pertama ubina adeng hana perlele dia tak adeng. Long pegat adeng dari Perak. Orangnya bagi drone pelaut-pelaut yang ja ulaut hana perlele dia pakai jaring. Hana perlele dia pakai mui. Hana perlele dia pakai barang-barang biasa. Long jok laju jino long beton. Long pegat juga dari suasa. Jalan dari pun bak Bidai Pasi sampai truk bak tengah laut. Orangnya bagi drone lam yang nemegli, bagi drone yang nak lampu. Nyan mandum lumpi ubina bak kaya mandum ulun tuan juk. Dan bagi drone uri-uri nang, apabila ulun tuan terpilih dia ke caleg, ubina drone uri nang mandum bakal lumpi fasilitas untuk negerja. Maka jahana segan-segan nepilih ulun tuan dia ke caleg pada urau berbahagianya. Dan bantuan yang lunjuk ke drone pada urau berbahagianya. Tah untuk urinang lebih kurang 500 boh tah yang ulun tuan bagi uranya. Oningan bak kampung lain 500, jumlah 5,000 boh tah yang lung bagi kepada urinang. Dan drone uranya lung bagi ke drone mandum kacamata 7,220 boh. Nyai yang lung bagi ke drone yang na untuk uronyo. Dan behirin drone ni bakal lung tuan bagi cium kepada manusia, kepada anak-anak muda lung jok cium 652 boh yang lung bagi uronyo. Maka uronyo lung lake, lung himbau, lung gade bak drone masyarakat. Silakan pilih lung jid ke pejabat pada kalinya. Dan lung tuan menjanji lung untuk drone mandum pada urau berbahagianya, apabila ulun tuan siap terpilih hendak ubina masyarakat di Aceh tanpa terkecuali, jangankan di Acehnya, seluruh Aceh bakal ulun tuan pegat kebahagiaan kepada drone mandum. Maka ulun tuan bitelom kepada drone adik-adik ulun tuan yang mantang nejai kula, apabila nepilih lung je ke pejabat, ada setikula hana payah jali di kampeng laju leruah, langdrom menala ruah peng, lungjuk drone adik-adik, hana perlu nak ajak ikulali. Maka di alah ayah rupa kena ni jak mak ko hack setak ran di rumah nan tepu. Habis you kasur ka setak ran nan tepu. Nak kajak kedih hilai nyopeng you yang lemicanya demi kedra kena, demi kebahagiaan dra kebaikan perkara ayah tengah kerja ni demi dra ke benar nan tepu ya. Di rumah sapu dan lehan tepu, capli dan sirat dan asam dan kunyit dan kapreh hilai. Hayah, kak pati mah hepak kak gepreh di rumah leuro janji urangnya gejak peng yang 20 mayam hepak urangnya ketunggal nan tepu. Listrik bunuh bengah kaiko. Adik leuro kah nak peng jajan jek gula. Aduh, naik kampanye ini kelam tentera nak menang ayahnya urang dum ini kan naik coblos ro ni hana. Maka Haji Mila kamu laki doa buat Tuhan ayah berterjol sekalinya, ayah benar ayah kalinya, karena ayah ingin datang untuk nak duk ayah inan. Maka Haji lung pegang bek sia-sia bak drone. Assalamualaikum, Umi, tunggu. Ngedinga habalon tuan ber. Memang nyan ayah long kan, ayah long. Tapi pek sagai-sagai ni pilih ayah long. Karena yang pilih gok nyan mandum rugo janji sagai han patih janji. Pegah je. Hana kan mandum. Nyan i rumah sapu dan memberi hana ke blok. Ya calek kena kampanye je. Jadi menyana pilih ayah long. Long gugrok lang monto han patih. Nyo betul-betul aku pegah. Aku fikir lah ayah dumol ke kampanye. Nyolong pegah bak drone warga-warga yang nahino. Hana pun ya dengar sanyo habas mela. Iti jahana galak ai. Ayah hiji kuru rayu, ayah hiji ke pejabat, ayah hiji kurang senang, memang hana galak semelanya. Maka itu ni nak dengar habaji. Yang penting kalinya nak pilih si galung. Udip Cik Nasrul. Ni Cik Udip. Memang kita mantang Udip, kibah Udip. Jadi yang Udip yang mati-mati.
Jadi cerita ji udip-udip mati. Sekian wassalam. Lu ucapkan dengan salim ahlul surga. Dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.